Umubano hagati y'u Rwanda n'Ubuhinde ushingiye ku bucuti bukomeye no ku ntego dusangiye yo guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere. Mu myaka ishize uyu mubano wakomeje kwaguka mu nzego zitandukanye harimo n'ubufatanye mu by'ingabo, kubaka ubumwe mu nkingi z'ingenzi z'uyu mubano. Mu rwego rw'amahugurwa ya gisirikare, Ubuhinde bumaze igihe ari umufatanyabikorwa w'agaciro ku ngabo z'u Rwanda. Uru ruzinduko rwabaye rwiza kandi rutunganye cyane kugeza ubu, ndetse rwaradushimishije cyane. Dutegerezanyije amatsiko n'ibyiciro bisigaye by'uru ruzinduko. Twizeye ko ubufatanye hagati y'izi ngabo z'ibihugu byombi buzakomeza gukomera no gutera imbere, kandi ko buzagira uruhare runini mu guteza imbere umubano w'igisirikare hagati y'u Rwanda n'Ubuhinde mu gihe kiri imbere. Ingabo z'u Rwanda kuri uyu munsi zakiriye ku cyicaro gikuru Kimihurura itsinda rigizwe n'abanyeshuri 23 bo mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'Ubuhinde. Mu rwego rw'uruzinduko rw'amasomo bari kugira mu Rwanda kuva tariki ya mbere, murabyumva, no guhera ku wa mbere kugeza ku ya 6 Kamena, ngo batangiye urugendo ruzatangira ku itariki ya mbere ku wa mbere ruzageza ku wa 6 ku itariki 6 Kamena 2026. Iri tsinda ryahawe ikiganiro kirambuye ku rugendo rwa RDF rwo kwiyubaka no gukora kinyamwuga, ndetse n'uruhare rwayo mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere. Iki kiganiro cyagaragaje iterambere ry'inzego za RDF, murabyumva, n'igisirikare cy'u Rwanda, imbaraga yashyize mu kubaka ubunyamwuga ndetse n'uruhare mu bikorwa byo gushyigikira amahoro no kugeza imbere umutekano mu karere. Uruzinduko rw'abanyeshuri b'Ubuhinde nyine bo mu ishuri rya gisirikare rikuru ry'Ubuhinde. Iri shuri ryitwa Indian National Defense College. Indian National Defense College ni kimwe mu bigo bikomeye cyane byigisha abayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare no mu nzego za leta mu Buhinde. Abanyeshuri bahigira baba bafite inshingano zikomeye mu nzego z'umutekano, ububanyi n'amahanga, ndetse no mu buyobozi bw'igihugu cyabo. Mu rugendo rwabo mu Rwanda, aba banyeshuri bafite intego yo kwiga no gusobanukirwa uburyo igihugu cy'u Rwanda cyabashije kongera kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, uburyo cyubaka inzego zikomeye z'umutekano ndetse n'uruhare rwacyo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu rwego mpuzamahanga. Mu kiganiro cyabereye ku cyicaro gikuru cya RDF, aba bashyitsi bahawe ikaze n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda, basobanuriwe amateka y'ingabo z'u Rwanda, inshingano zazo ndetse n'uruhare rwazo mu kurinda ubusugire bw'igihugu no kubungabunga umutekano w'abaturage. Abayobozi ba RDF bagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zubakiye ku ndangagaciro z'ubunyamwuga, gukorera abaturage no kubahiriza amategeko. Banasobanuye uko RDF yagiye ihinduka kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugeza ubu ibaye imwe mu ngabo zifite izina rikomeye muri Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Abanyeshuri bo mu Buhinde kandi bahawe amakuru ku ruhare rw'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro biyobowe n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitanga umubare munini w'abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Muri ibyo bikorwa, abasirikare b'u Rwanda bakomeje kugira uruhare mu kurinda abaturage, gufasha mu kugarura ituze no gushyigikira ibikorwa by'amahoro mu bihugu byugarijwe n'amakimbirane. Abari muri iri tsinda
banaganirijwe uko u Rwanda rwashyize imbere umutekano nk'inshingano cyangwa se nk'ishingiro ry'iterambere. Basobanuriwe uburyo igihugu cyashoye imari mu kubaka inzego zikomeye, mu guteza imbere ikoranabuhanga no mu gushimangira imiyoborere myiza. Ku ruhande rw'abashyitsi bashimiye uburyo bakiriwe ndetse n'amasomo bakuye muri uru ruzinduko ndetse banakomeje kugenda bakuramo. Bavuze ko u Rwanda ari urugero rwiza rw'ukuntu igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye gishobora kongera kwiyubaka kigashyira imbere ubumwe bw'abaturage n'iterambere rirambye. Biteganyijwe ko muri iyi minsi iri tsinda rizanasura ibindi bigo bya leta n'ahantu hafite amateka akomeye mu Rwanda. Ibi bizafasha kurushaho gusobanukirwa amateka y'igihugu, urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'icyerekezo cy'iterambere igihugu gifite. Abasesenguzi bavuga ko uru ruzinduko rugaragaza umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda n'Ubuhinde. Ibihugu byombi bisanzwe bifitanye ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo uburezi, ikoranabuhanga, ubucuruzi, ubuzima ndetse n'umutekano. Uruhererekane rw'izi gahunda z'amasomo hagati y'ibihugu rutuma abayobozi b'ejo hazaza bunguka ubumenyi ku mikorere y'ibihugu ndetse n'ibindi bihugu muri rusange, bityo bikarushaho guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga. Mu gihe u Rwanda rukomeje kwakira intumwa n'abanyeshuri baturutse mu bihugu bitandukanye, ni ikimenyetso cy'icyizere igihugu kigenda cyubaka ku rwego mpuzamahanga, haba mu miyoborere, mu mutekano no mu iterambere. Ibi kandi bishimangira uruhare rw'ingabo z'u Rwanda ku rwego rutanga umusanzu ukomeye mu kubaka amahoro no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu. Ni nako kandi bikomeza kugaragaza uko u Rwanda rwiyemeje gusangira ubunararibonye bwarwo n'ibindi bihugu no gukomeza guteza imbere umubano mwiza n'abafatanyabikorwa bacyo ku isi. Ubwo ni urugendo rw'abanyeshuri bagera kuri 23 b'Abahinde nk'uko mugenda mubibona, bagiye baganirizwa ibintu bigiye bitandukanye ku Rwanda rwateye imbere, se n'uruhe rugendo byaciyemo. Byose muri rusange navuga ngo ni ikintu cyiza kuri RDF, igisirikare cy'u Rwanda muri rusange, kugenda bakira intumwa ndetse n'abanyeshuri bagiye batandukanye. Ntabwo ari ubwa mbere tubona abanyeshuri bari kwiga ibintu nk'ibi, noneho washyiraho ishuri nk'iri rikomeye cyane ry'Ubuhinde. Ngo ni ishuri rya mbere, ni ishuri rikuru ry'ingabo ry'Ubuhinde, Indian National Defense College. Baba baje kugenda bakora urugendo shuri banareba ko si igisirikare cy'u Rwanda gikora gite, ko ari bimwe mu bisirikare tubona bitanga ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro. Tugenda tubibona mu bihugu bigiye bitandukanye aho bajya gutanga imisada yo kugarura amahoro. Twariho tureba ejo bundi ko bakora ubusabane n'abaturage, bagakina imikino ya gishuti mu mikino igiye itandukanye. Nabo baje kwiga rero ngo barebe uko ibintu bimeze. Banatemberejwe ahantu hagiye hatandukanye. Ni urugendo rugiye kumara iminsi igera kuri 6 kuko rwatangiye kuwa mbere kandi ruzarangira kuwa 4. Ngo uko bagenda basura ahantu hagiye hatandukanye, experience bakuye muri ubwo gusura ahantu hagiye hatandukanye, tugenda tubibageza hano kuri The Quick Times News kugira ngo ibintu bijye bigenda neza, mujye munamenya ngo ese iterambere ry'igisirikare cyacu cy'u Rwanda hari aho kigera kikagaragara nyine nkaho ari iterambere rikomeye cyane. Kandi kuko wareba ukabona nibyo, kuko niba Ubuhinde bufata aba banyeshuri, twabonye ko iri shuri bigamo ari ishuri rimwe mu ritanga abayobozi bakomeye mu gihugu, abafite ibyo bashinzwe bikomeye cyane mu gihugu, inshingano zikomeye. Kuba rero Ubuhinde bufata aba banyeshuri ukaba babohereza mu Rwanda, ni ukuvuga ko hari icyo babonye ku Rwanda gikomeye cyane, ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umutekano muri rusange. Bakaba bakohereza aba banyeshuri babo ngo baze bige nyine uko u Rwanda tubigenza nuko ingabo z'igihugu zacu zibikora. Ni upgrade rero ku gisirikare cyacu, cyane ko kiri no mu bisirikare biri gukora akazi gakomeye cyane kuri umugabane wa Afurika.
si mu karere gusa, ni ku mugabane wose wa Afurika. Tunavuga ngo turi mu bihugu bifite igisirikare gikomeye, ko ugiye kureba turi mu ba mbere. Navuga rero ni ikintu cyiza ku gisirikare cy'u Rwanda, bakomerezaho ingabo z'u Rwanda. Reka nkwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News, kandi ujye usharinga ibiganiro byacu, ukande like, uduhe comment, ubundi ibintu bigende neza. Reka nkwifurize guhaha ukaronka mu byo ukora byose, kandi Imana ibane nawe.